Koliko traju snovi? Znate, neurofiziolozi smatraju da se snovi odigravaju u REM fazi i da traju svega par minuta. Kao i to da sadržaj nastaje kao posljedica, rekao sam, doživljenih dnevnih iskustava. Zabluda neurofiziologa je koji kažu da sanjamo u linearnom toku zbog trajanja REM faze. Snovi nemaju trajanje. U snovima ne postoji vreme. Ne postoji ni vreme između trena kad zaspemo i kad se probudimo također. Dok sanjaš, ti si oslobođen dimenzije vremena. Ti imaš osjećaj taj, to je nesporno kao što imamo i ovdje. Ali vreme koje doživljavaš u snu ili životu je također iluzija. Sve egzistira samo sada. Inkarnacije su simultane. Ja sam lično eksperimentisao sa snovima gdje sam jednom prilikom ceo san, a moram da priznam, nisam bio svestan da ću to da uspem uopšte, jer potpuno sam drugu stvar hteo i eto desilo se. Ceo san sam generisao reverzno, od kraja. Ja ću vam samo prepričati u 2 rečenice o čemu se radi. Imao sam radnju, da sad ne pričam kakvu, nebitno je, to je bila jedna velika avantura, trčao sam negde, jurio se s nekim, obilazio mesta, sve to bilo kontinuitet, kao film. I onda na kraju sam dospeo u jednu, kako bih rekao, jedan tunel, jednu staru napuštenu zgradu, nije bitno, gde je puno bilo hodnika polumračnih sa nekim stvarima i ja sam počeo da se provlačim kroz te hodnike, vjerojatno da li bežeći od nekoga ili ne znam šta. I ne znam kako, u jednom trenutku sam valjda se pridigao i klepila me daska po glavi. I ja sam se tada probudio. Ali ono što je interesantno, da sam se ja tog časa kada sam se probudio, odmah sam bio svestan, jer sam tog časa na tom mjestu udario glavom o sto, drveni sto. Jer sam se tako savio pa mi je glava bila ispod stola. I kako sam ja podigao glavu, ja sam se udario u sto. Dakle, radnja sna se odmotava unazad. Taj udarac u sto, to je bila ta greda koja je mene klepila. Sadržaj sna je zapravo informacija o događaju. Nema trajanje. Dani i sati u događaju iz sna ne prolaze u minutima, kao što veruje zvanična nauka, nego su to jest unutar trenutka. Kada se probudimo, sadržaj nam je logičan, da kažem, jer da, još nešto, logičan vam je par minuta, a onda ga zaboravljamo i zapamtimo samo one delove koje možemo smestiti u okvire nama poznate logike, tako? Sve ostalo nam nekako bledi. Pazite, podsjećam, u snu je sve logično. Tako. Ali zašto često ljudi kažu, ako hoćeš da zapamtiš san, ispričaj odmah na glas. Zato što, odmah nakon buđenja. Zato što ako smo u stanju da izgovorimo na glas i nećemo ga zaboraviti, to se dešava zato što je neko čuo onog koji je izgovorio. Nama je to besmisleno jer kao sam sebe čuješ, šta to ima da čuješ, ti valjda znaš šta ćeš da kažeš. Ne, vrlo bitno reći. Vrlo je bitno reći da onaj neko čuje. Zašto? Zato da prođe kroz čula. Jer saznaje ono što prolazi kroz čula. Evo vam najbolji primjer. Uzmite neku knjigu. Nebitno koju. Uzmite neku knjigu i otvorite neku stranicu. Gledajte tekst. Svako od vas može da izvede taj eksperiment. Gledajte tekst, ali nemojte da ga čitate u sebi. Znate, mi obično uvek čitamo u sebi tekst. Zašto? Zato što gledanje reči nam ne pruža značenje. Mi nećemo znati, evo probajte, vi nećete znati šta čitate ako u sebi ne izgovorite tekst. Znači, ako samo gledate slova, vi znate šta su slova, znate šta su reči, razumete reči. Ali ako ne izgovarate u sebi da učitate, vi gledajući nećete znati šta ste pročitali.
I još nešto, vrlo često s razlogom, neke snove zapamtite nakon buđenja. Drugih se opet ne sjećate, jel tako? Ali, iako ne znate razlog, vi se budite sa nekim, recimo, prijatnim ili neprijatnim osjećajem. Iako ste se, recimo, naspavali. Meni se to dešava često. Taj osjećaj koji ste imali utiče na čitav dan, jel tako? Dešavalo vam se to? Kao što se slabo sjećamo sadržaja sna dok smo budni, isto tako se slabo sjećamo sadržaja na javi kada smo u svetu sna. Iako smo zaboravili šta smo sanjali, njihovo dejstvo nije umanjeno na naš fizički život u budnom stanju. Kada se probudimo na raspoloženi, često je uzrok san, koga se ne sjećamo. Molio bih Gorana da još jedno malo pojasni pojam vremena u snu. Da pojasnite pojam vremena u snu. Vi imate samo informaciju. I u toj informaciji je spakovan sav sadržaj tog sna. Znači radnja koja se odigrava, mesto dešavanja, ljudi, akteri i tako dalje. Znači to je sve spakovano kao otprilike, znate, MP3, na primjer podatak. MP3 podatak može da sadrži, ne znam, zvuk, odnosno muzički signal. Međutim, on je spakovan. On kad se raspakuje, vi njega čujete kao zvučne oscilacije koje imaju svoju frekvencu, imaju svoj intenzitet, tako da. Međutim, vi kada je on podatak, nemate nikakav zvuk, nemate nikakvu oscilaciju, nemate sinusoidu, nemate ništa što podsjeća na ovaj materijalni, da tako kažem, zvuk. Vi imate samo podatak, to je binarni kod i on se, kako kažemo, protumači zbog algoritma koji ga tumači, kao zvuk koji nosi, ne znam, takvu i takvu frekvencu, takvu i takvu trajanje, intenzitet, dinamiku i šta ti ja znam. Dakle, po istom principu, informacija je znači nešto što je van vremena, znači nema trajanje i ona ne može da zauzima neki vremenski prostor. Znači ne možete vi sadržaj sna da imate u trajanju, pa da vam san traje. Vi možete imati u sekundi sadržaj kompletnog, a kada ga tumačite ili doživljavate, onda raspakujete tu informaciju, odnosno taj data, da se tako izrazim, digitalni zapis i dobijete informaciju koja može da bude, vi na recimo jednom MP3 od, ne znam, 10 MB možete da imate sate i sate muzike. Pa kako sati muzike mogu da uđu u tako mali prostor? Pa isto tako mogu sati i sati i gradovi i ljudi i avanture u snu da vam uđu u tu sekundu, jer ta sekunda nije prostorna, nije vremenska, nema dimenziju, nego je informacija. Zbog toga vi imate, a kako se odmotava? Podmotava se tako što kad vi recimo prekinete san, odnosno počinjete da budete budni, buđenjem intelekt se uključuje. On mora da uzme, da obradi neki podatak, odnosno da informaciju raspakuje. I šta se desi? On onda čita sadržaj. Taj sadržaj ima svoje trajanje. Razumete? I zato mi kažu, pa trajalo je, Boga mi, sanjao sam ja to dugo. Razumete? Pogotovo ako vas neko meri te REM faze, cimanja i tako dalje. Razumete? Onda dobijamo tu lažnu sliku. Sve egzistira samo u sada, ne postoji mogućnost da vi sanjate kroz nekog trajanja, postoji samo sadržaj sna. A sadržaj je informacija koja ne zahteva nikakvu dimenziju, ni prostornu, ni vremensku. Hvala lepo. Hvala. Evo, pitanje je puno. Za kraj neka bude gospođa Desanka Drobac. Ako egzistira samo sada u snu, jer ne postoji vreme, tako je Goran rekao, gde se onda mi nalazimo, u snu ili na javi, ili je to isto? Pa isto je, pa i u ovoj stvarnosti postoji samo sada. I sada, evo sve vreme ove emisije koja traje, da kažem, 3 sata po nekom našem projektovanom vremenu, u suštini,
u realnom fizičkom vremenu je nemerljivi trenutak sadašnjosti koji je stalno jedan isti. Znači, niti sadašnjost ima tok, ne kreće se, niti vreme, da kažem, protiče u smislu prošlost, pa sadašnjost, pa budućnost. Zapravo je sve jedna beskonačna sadašnjost koja je nemerljiva. Znači, to nije metrički pojam i trenutak sadašnjosti je beskonačan. Kao što ne možete izmeriti tačku, ne možete izmeriti ni sadašnjost. I prema tome, da li ste u snu ili na javi, nema nikakve razlike u pogledu vremena. Sve je to u trenutku sada.